Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyatih wa lakimiyatin salih ila hadrati sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwajihi wa durati ahli baiti ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsalitsatu. Dineng panikah qaida se kaping 3 se nomor 3. Ma dineng bareng yusdaratu se syarataki at-ta'arrudu pana pamedateng lahu dama jumlatan kalaban jumlah kalaban gabungan kalaban global kalaban pungkoten wala yustaratu banta'i syarataki ta'yinuhu pana penentuake ma tafsilan kelaban perincian. Ida ayyanahu takal nantuaki pasir orang huda ma wa ahda'a ban kelero pasir orang dorroh maka bahaya pasir orang. Al-amthilatu dining panika pansenapan contoh. Nawal iktida'ah nawa aniat pasira orang atau makmum al-iktida'a da'anot atau da'a makmum bi Zaidin kalaban Zaid di imam mereka. Fabana maka jelas pasir Zaid amron ale amar lam yasihhak tidauhu bisa lam yasih iktidauhu maka tak sah panapa anut orang panapa makmum orang beda ya liannahu karena songkon orang yanfi panik mata ada pasir orang al-iktida ada makmum bi amrin kalaban amar biniyatihi kalaban anid orang al-iktida ada makmum bi Zaidin kalaban Zaid fagana maka beda pasir orang muqtadiyan panika makmum bi amrin kalaban amar bilan niyati tak kalaban niat wa fil jama'ati ban dalam salat berjamaah La yustaratu ta'i syaratan.
aki. Ta'yinul imami panapan antuaki imam. Wa inna ma benanging pastena yustaratu isyarataki fihiha dalam jemaah niatul jamaati panapan niat berjemaah. Ayo masuk. Wala yustaratu banda isyarataki. La ghairu punten lain ya. Benar. Minhas setengah dari amzilah. Nah, wasolatani at orang asolatah dek nyolatin ala bekrin atas bekar. Mayit hanya bekar. Faban makin jelas. Pasar mayit holidan hale holid. Aw ala rajulin atau taba atas orang laki. Faban makin jelas. Pasar rajul imra'atan hale orang bini. Aw aksuhu atau taba sebaliknya. Holid imra'ah. Lam tasihah maka tak sah pana penyolatin. Wa fi salatil janazati ban'i dalam salat jenazah la yusdaratu ta'i syarataki ta'yinul mayyiti panapan antuaki mayyit. Wa takfi ban cukup fiha dalam salat jenazah niatus salati pada niat salat. Pada niat nyolatin alal mayyit di atas mayyit fakot meloloh. Minhas tengah diamzilaman sining orang. Sholat bani kenyolat jin basirman. Ala mauta atas orang-orang mati. Wa fi hadhihi sholati bani dalam bani ke sholat. La yajibu tak wajib. Ta'yinu adadihim. Bana penentuaki bi tengah mauta. Falawi makalamon. Iktaqadahum ayakina kiman. Hum dak mauta. Asrotan dak swalok. Fabanu maka jelas pasir mauta. Aksara halal lebih banyak. Ada maka abaliin basarman. As-salat tidak nyolatin alal jami' atas sedajan mayit. Lianna kana songkuna fihim baneke dalam mauta. Man orang lam yusalla alaihi seta'i sholatin alaihi panaba atas man. Wa huwa man hining man lam yusalla ghairu ma'ayyanin pane kata tentuaki. La yusdaratu ta'i syarataki ta'yinu adadi rakaatih panapa nentuaki bitongapan senapan rakaat.
Falau, maka lamun nawa niat basra orang az-zuhra da zuhur khamsan kelaban 5 rakaat salasan atau tambah 3 rakaat lam yasihah maka tak asah basra orang. Ayeuna nantuaki basar orang. Zakata mali dak sekada artana orang. Al-ghaib segaib setada tempat sejauh. Talifan hale rosak. Lam yujizu maka tak nyokopin. Panapa tak yinu zakat nantuaki zakat hudak muzaki pada zakat anil hadiri dari arti saya hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah nomor 3. Ma yustaratu ta'arrud. Perkara seesarataji. At-ta'arrudu qatu ibdatang jumlatan kelaban secara jumlah. Secara gabungan. Secara bungkol, secara global. Wala yustaratu ta'yinu tidak disyaratkan tentuaki tafsilan secara perincian. Ida ayyana bila ditentukan, bila tentuaki pas keleroh bahaya. Ada bahaya dina ta'as. Di lanaki sesuatu yang disyaratkan qatu ibdatang secara jumlah, secara gabungan, tidak disyaratkan harus ditentukan secara perincian, maka bila ditentukan ternyata keliru, maka hukumnya bahaya, artinya tidak sah. Jumlatan ni dia makna secara global, dia maksud jumlatan. Biasa orang bini burle budak atas. Biasa menetah jua benih pakai asap sekaping je. Bedah gincunah, bedah sedu, bedah pelembab, bedah sabun, bedah riak, bedah kapi, bedah hapinah, bedah cas-casen. Malah beda apa boleh dia. Saya tentu usus saya sabar ide. Sabar dia. Geteng kepada katanya. Secara jumlah dia dari mana? Dia kalau kita sih ya. Berarti ngalak tas, ampun ngalak sidu, bedek, apa? Sabun pelembab, apa boleh? Pengering, apa? Odol, sikat, biskuit, sarime, sampai itu semua. Berarti dia ya. Kan cukup kalak dia, kalak kita aja berarti lah pun kalak kap. Iya, mana laki sudah gaya nak suruh ada. Berarti tentengan yang bus kausar. Aja mana tak kuda lem beda HP, beda casen, beda PC. Saya tahu banyak aja. Beda apa boleh, beda dalam kopi. Jadi pemerintah kalak je ya. Berarti mun sorong ngalak juga berarti kolek kap. Nah, ini nyaman nak jumlah secara gabungan. Mun secara perincian kalau aki ya boklot di dalam tas, pulpen, HP, sarime, sabun. Aja nyaman nak kalak tu betul. Perenje
rincian secara terperinci. Hari bab niat tok kana motek diri innamal a'malu binniyat. Terus contoh derma nawal iktida bi Zaidin, beda orang amakmum niat amakmum dak Zaid. Nurul lah bojong. Gososo engko apa jenga zuhur amakmum dak bekar Allah dak Zaid Allah Akbar. Haba namron ternyata sahabat Nurul. Ternyata sahabat Amar derma koma tak sa'anot. Berarti mun tak sa'an jadi betul lagi. Makmum boleh Allah. Arab ini tak asa karena orang makmum gelak tak aniat makmum de amar. Beli aniat makmum de za. Detik makmum fakana muqtadiyan bi amrin bila niatin. Detik orang gelak makmum de amar tanpa niat makmum de makmum de za. Padahal fil jamaah dalam sholat jamaah tidak disyaratkan menentukan imam, ya tak oleh dalam sholat berjamaah dia tak ada syarat imam kau disebut engkau apa jangan fardu tuhum makmum dak mansuhai Allah le mansuhai tak usah cukup makmum engkau apa jangan zuhur, apa jangan maghrib dak ning situ Allah Akbar. La usah. Usolli fardhu dhuhr makmuman gitu. Wa inna ma yustaratu biha niyatul jamaah. Sesungguhnya di dalam salat berjamaah yang disyaratkan cuma niat berjamaah. Usolli fardhu dhuhr makmuman. Cak beri bel-bel makmuman li Zaidin makmuman li Amrin usah. La ghairu. Tak ada syarat lain. Jadi mon aniat apa aja ngapa makmum usolli fardhu dhuhri makmuman. Allahu Akbar. Usmare. Usolli cik nak kerena asubuh budi-budi. Apa makmum yo. Salah ki repot mon salah ki bet. Dei. Paham? Berdua beda orang aniat nyolat mayit na wa salat ala bakrin dia niat nyolat salat usolli ala hadzal mayyiti bakrin Allah Akbar. Ternyata holidan, ternyata mayit hanya maholid. Oh tapi nentuake engko apa jangan mayit laki Allah Akbar. Ternyata mayit bi Otak bersebaliknya mayit laki cuma niat mayit bi dari hukum salat lam tasih tak sah bajang mayit bajang mayit niat bajang mayit tak sah. Kenapa? Dalam salat jenazah tidak disyaratkan menentukan mayit. Siapanya menah? Siapa kelaminan? Apa kelamin tidak disyaratkan. Dalam sholat berjenazah cukup niat nyolatin mayit. Usolli ala hadzal mayyit Allahu Akbar. Usolli ala hadzal mayyit Allahu Akbar. Tak usah. Laki bini tak usah sebut. Nyaman tak usah sebut. Mana sebut kelero. Bet. Paham? Nomor 3 beda orang nyolatin mayit dalam solat jenazah tak wajib menentukan bitoma mayit. Wow, Aceh tsunami Aceh. Mayit lah 200. Jadi mana beda orang andi keyakinan orang semati gelak benyang sepuluh. Engkau apa jangan mayit sebanyak sepuluh. Allahu Akbar. Fabanu akhar ternyata mayit sebajengin lebih banyak dari sepuluh. Dalam hukum bajengah ada salat ala al-jami'i. Hukum salat wajib balin boleh betelaki. Aduh, kok nanti akhir gelak ya. Boleh gagal boleh. Usolli ala hadhil mauta. Allahu Akbar. Nah,
Ada. Arami pas wajib abalin nyolatin mayit boleh, tak sah saadaan. Karena karena seongkuna dalam mayit sebanyak kala malam yusalla alaihi benda mayit kita ibadah. Saya tak isolatin benda mayit, saya tak niat isolatin. Mayit saya tak isolatin kala kita tentua masih belum ditentukan. Goi itu mayit. Nah, dia kan. Jadi mana baca mayit berapa banyak sapanya mana sebut. Pokoknya usolli engkau nyolatin atas mayit banyak. Allahu Akbar. Marah. Tak usah berapa hitungan tak usah. Nomor 4, la yustaratu tidak disyaratkan. Ta'yinu ada di rakaati menentuaki banyak bitongan rokaat. Duhur berapa? Nah, lambat mula ki badki enga usolli fardhu duhri arba rakaatin enga. Arba rakaatin alo. Nah, usah sebut ya mulai kalau ni doa dia usolli fardhu duhri makmuman. Jadi kalau model las bebe usolli fardhu duhri arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Enga. Masa dengan kau enggak lah, Allah lah tu petak video. Allah apa? Jadi malu apa? Anu nak nak kena jadi. Ingkiro erti tu. Jadi tidak disyaratkan menentukan banyak hitung rakaat. Apa 4, apa 3, apa 2. Jadi pada Nabi beda orang niat sholat duhur, bani az-zahir ya, az-zuhrah. Ya. Beda orang niat apa aja sholat duhur. Usolli fardhu duhri khamsa rakaatin. Allahu Akbar. Salah sah. Usolli fardhu duhri thalatha rakaatin. Allahu Akbar. Salah sah. Taas. Pola tak jadi syarat. Usolli fardhu duhri yetok sewajib. Coba tambahin. Makmuman wajib. Sahabat nang takbir bagus. Pak keluar sekonek dari takbir tak menapa. Kemun abid kelu tak sah. Makmuman ya. Nah, lempak terakhir bab zakat. Wah, beda orang sehetnya mana? Andi perusahaan, Madura beda. Jawa Timur, Malang beda, nang Semarang beda, nang Subang beda, andi pampak. Ternyata saya Semarang rosak terkena. Le, pakatin apa? Orang yang Madura, langsung ikan saya Semarang. Oh, disediakan kilo stabil. Harga dan ada barang rosak. Apa tak apa tidak akan dia, rusaknya. Padahal apa ya? Serena Semarang rusak, kan wajib zakat. Padahal senang Madura sukses, senang Surabaya sukses, senang Subang sukses, yang Semarang itu rusak. Ibu hitung, ya yang senang Surabaya sedina, bertenang 1 miliar, ibu hitung. Saya Surabaya 2 miliar, saya Subang 3 mil. Iya. Saya Semarang loh itu mau jangan rusak, atena rusak wah. Tak betul anjlok. Tak oleh orang saat zakat menentukan. Napa zakat datunya nah saya badan separang saya dalam badan roh menentukan tak cukup pentoaki kalau bentuknya saya badan nak. Paling saya Semarang Seria. Latih dekah dengan lakin dari didina. Takbi, taas, torok ke serosan dia. Sendi. Berapa mama leki bitongan nah. Sebenarnya bagai lu. Saya Subang, saya Madura 1 miliar. Saya Surabaya 2 miliar. Saya Subang 3 miliar. Berarti kabinet 6 mil.
6 miliar bagi seperempat seperpuluh. 6 miliar bagi 10 berapa? Pada lo tahu. 6 miliar bagi 10. Hah? Le. Berapa? 600 juta. 600 juta bagi seperempat mana? Bagi seperempat boleh. Berapa je? Satu seket. Iya umpam, baru kan ada jatong di itu. Lah dia saya Semarang sendiri. Jangan kira rosak dia nama. Umpama saya Semarang je rosak oleh. Lek itu mau nang Semarang, cak fete dan mereka 4 miliar langsung kalah dia ditunjuk saya dina. Ya kar dina oleh. Umpama saya Semarang je rosak. Fete tak mau tak temong ancur terkena. Ya sendiri gitu. Sedih pas isekatin dari artis sebeda dina. Sebeda nang tempat orang saya apa jompok gitu. Paham? Duh, di apa dia CP lagi wallah alam isawat. Iya. Mandi bah jual sate lepas juga beli reng banyak bil kecil. Mandi CP ya tahu ya. Kalau tak lah tak beli. On.